Langa i meta whamoe e ui tato te reo wa ai i ai. Mea nā lefa meru po, o le apostolo Paulo te se Roma. Te reo whamoe wa ai e reo whamoe na. That's not the sort of hope that we should long for. O whamoe e le mawhaina wa ai o tato mata tato ni tonu le tua. O whamoe na le nire tato. That's the sort of hope that we should have. Whamoe na. Te tau le vai. Urai mai ari. Inga nga luenga le tino le nganga po lea. Wai la ufa moi ka te hope. Tere te masal salo tere te fsiringia se mea ua. Tu bala maasha e te tau le vai. Kolosem tau pu mua fai po e luono. Malusu malfitu. Ore upu lilo. Now this is the mystery. Te kwe te rani. Po e bermene. Ore me lilo. Ora misterio la lea. E rei malam lamai tangata. Ai tu te roto. La ua malam lamai tangata I fafo. Ora purilo lea na sana atia talu mai. Au nga tangata matupulanga o bavai. Au na ponei wa whaaria mai ai. Yo na tangata pa ia. Na whameiro lea. Na finangalo fo ide tua na whailo atu. Le winga o siri ese. Le lei o le nei upu lilo o inu ese. O ke riso lea lo o ia te o tau. O wha moe moe manuia. That's the mystery. O tau le noe tangata Yesu ia tātou. People need to see Jesus living in us. Because that's the mystery. Lau o malama tangata ifa. Le upulilo, sana tia. Upulilo, oi nu ese. La tau mo tangata vai. O tau tangata tusi, o tau le upumoni ale tua. We have that. That's the mystery that we have. Mafanga le langa tato na Yesu e olai. Te le olai se tangata. But we have that mystery. O le mea lelo na. A ola na malamai. Mafataua ye te oe. Mafataua ye te au. Ia ola te riso. Le te ofa menu pala apostolo Paulo. Taro tanate ho ki aspaiso. Ia ola te riso. Soy full te riso. Jesus has to live within me. Ola na ola sa ola o te ola. Wa o mal teimi o tau whamatalaina o Yesu. Wa o teimi o wa ai e tangata. O lo soifua Yesu I o tatou o langa. People need to see it. To physically see it. And that's the mystery. That was hidden. O le mea lilo na natia. Whalinga mtau pe tolu fai pe fitu. Fai pe spuru tolu marisu marifa. Fai mai lea o le tasi, lau toi ina. Fa pea mai a tau. O la tau ia wa ofu sina. Na e vai le fesini. O le fesini fo ina e tatu te fesini ai. That's the question for us this evening. Who are these people and where do they come from? Ai la tau ia. Au fea fo le mea o mai ai. Te mena e tau atu Kuchelani. O la tau iau tangata o Kuchelani, SISDAC, e o atu I nei Brisbane. E atu I rungai I Sakara, Cairns, Mansfield. That's where these people come from. E o mai singi, e o mai Melpongi, e o mai New Zealand, America. Katalo tuba le pumoni le tua. That's where they come from. On fa pe mai le tangata le te ia le ie, wa e sira fia. Now you know, fa pe mai le o ia tau. O I la tau ia. O mai nai le pua ngā te le ai e manino le maude. E reo tangata le na fatua tau toso mai lama le na o pua.
O me riro rei tōni e toi nā. Ia whaai tangata for them to literally see the Jesus there within us. Ka mai a o tangata, whea mai ne. Ea, a pisi me tō ia oi e ritu nā kia. Kusi rani oi, o whea te sau ai. O te reo whai atu i saunu i Samoa o mātua ma. Taua, le taua rupu moni. Le toi taua mulimuli. Le taua e mana mia mata le whatua tua. Le taua e mana mia le alofa. Te le whatau wina rupu moni le tua i se ai tasi. E le manu e luaina, you don't have an unstable faith, an unstable belief, an unstable look at God. Oi lātou. O whea o mai e. O lātou e o mai nai pupuanga te. These are the people that come. No, they didn't come in a mai pero whakere a mai te mea leo. O toi titi a sawaina. Lei o lai sawaina ma pupuanga. Right at that time o lai wui poronga. Sawaina. They're going to struggle. Ai pū mai ai. Yan men whai. Se ala ina tāra ofu. Wau matua i pisi hara ofu. Tēro tangata ia whasioti. A ma inga tātu. Sore. E tāi li totoro tama i māmui. What an amazing thing. Whea awara nei VAIASO. Toi taua mulimuli. Miselani o whaatua tua e taua. It will be impossible for us to stand in times of trials and tribulations. O le alofa e fusi ai, whamai o le lautua le, se o le mele ato, e fusi e le alofa. O le alofa na te re whaatau wina i, whaatau waare upu a le atua. Te re whe mau wai ai, te tū mau, po le ola, po le oti. O le wha moe moe. Whaftai nei whe au. Au na alanga mai wa na o Yesu. E o lai, alanga i au apostolo. Nga duenga mtau pe whawha e sumalua. E rei se te ingoa. Rei lava se tasi lalo le la. E ma whaina whao la ina i tātou. Wa na o Yesu Kiriso. Mata ea o e nau nau. Tuna tulo wola mo le tua te lea fiafi. Whapea atu Yesu. Mai ere nā vai mata. Ni nei o mata. Mai atau de loto te mata. Alai. Awana e se teimi o te rela lava ai wale i ofu ma upenga na etu ina mai atau. A mai atau de manos. O te tū mau ai. Awana e upeo yo sia. Ma losi ro langa atu ai toi whaatamala te ni mulu. Mai a te aurina maru sire atua. Siri mai da lofa. O te alofa ai, ia te oi. Ma tā pena toi mo le aso e te fio mai ai. Io vaelo mātu ta māre ro fia de langi. Whaftaire atua de hei tūla a fiafi. A whia ngai mātou ma le whono te talo lau langi a toa le atua de hei VAIASO. O whaalonga ina le atua le leo mai ramba le na VAIASO le nei le atua ua teu. Marolo atu lau au au nai lona tunga mau. Le tu mau e whaatari le aso e te fio mai ai. Mātu te talo le atua ia. Mana tua sfaritua ia mele ma sian whanau. O a inga ai se siri lau e karesia. Le ngata le atua le kio le matanga duenga maranata. Ia lalangi atoa, wa a whaina se tasi tūtino le tua langona, lalangi atoa langona le tūtino atoa. Lofangia foi lau auna pasa wili, whatu e tiana mas whanau, te ingon ni ngaruenga. Fangia foi le tua lau o whingaruenga, o whea o iai o ise mana umia. Le tua o tūla whaia te lātou. Angari lei le tua sio mātu mtanga ruenga, au aune a pasa misa, o nea pasa lango la uwhinga ruenga, sio pito i titi.
fusia ma fatu mawina le alofa ma ferfana I te tono le mtanga duenga a veo se mtanga duenga e veo ma fa ola le tu e tape na ina masaunia nganga ma le te mau e fio mai fa mangalo mai le tu ai meo matu se teimi o mato masalo mina ila fio teimi o le ato toi mato au nanga no fa le tu fa mangalo